Hoy mo, mangjit bisa uwiro lagi. Lasa, tu lepaso cok namo je lepaso. Agak tayo tuai. Lepaso mah, kian kosek dina tayu bado haru paso. Dulu ya na coa si haru ada para ustaz si biboga ma ibadah. Ketayu model nung. Haru ke paso ke cerek. Bisa mampu namanya. Haru ke mampu. Kita ke mampu ja tayu. Paso cok mampu. Cok mampu asai na gawin dok majak paso ye. Kasi si komampu alo kebaikan, kalau alo kejahatan komampu ko. Alo gosiat, akim mu biloy komampu ko. Masuk ke paso cok komampu. Dok penting ke paso ba dok bata tayu dah baru se paso dah. Jangan pao dok ke wilayah bulan suci Ramadan ya. So aba kebaikan. Batu kayu, cah ndak tayu paso kan jatuh masawai. Lo tu masai kaso colok masai doang. Apa nak minta Diki nak buka puasa, Kak? Tidak ada yang namanya Hoi, banci tuan puasa ya? puasa. Masuk banci juga puasa. Puasa dong walaupun banci tetap puasa. Kenapa emangnya? Kalau puasa itu tidak boleh dibanci. Dibanci tidak boleh. Jadi banci kamu aja dibanci. Biar banci tetap puasa. Kenapa emangnya? Sifatlah banci. Milihlah banci juga. Biarkan. Banci apa tidak? Ngapain kamu kesini minta-minta? Apa nak Beli. minta kok kelapa muda banci tua? Beli dong. Jangan minta-minta. Emangnya kita tempat apaan? Minta beli kita tanam pakai pupuk, pakai ini cunggit-cunggit kita tanam itu. Ngapain kamu datang sini minta-minta? Ngecek puasa banci tua. Lah minta ikut dikit nambah pahalo banci tua. Wah, dado. Nambah pahala ke kau dado dah masuk lagi lah kau situ. Hanya urusan lain. Ngecek orang tuh lah banci tua jualan baju. Iyalah. Kenapa? Mau beli atau mau utang? Pasti kamu mau utang. Oh. Ya pastilah mau ngutang. Nyawanya kula ko silo. Bilaw ko silo. Kau kula pece ngaduk we. Silo ko bilaw. Loai silo sayang. Bilaw ay silo ta sayang. Walau ay kan silo tuh tanam tatai jaba sayang. Ay kepada kerja nguku. Hoy tayo tuay. Agak ulu ano po ka mo lo silo yo. Luguro ko silo ko sigam ko. Yana ko piral o po ga goma buat silo. Gara ko pece nga nadu ko kila. Hoy sayang. Lo guru dengan ko nya tuhan ko asa ko piral Yan nga klo nung. Mutra buat silo no. Bisa klo nung ga ko gong silo ko gila. Oh, bakam gong. Cumi noy wai gi. Dia ko sabi nang gong silo ko ho. Bukan mangan ya aduk ko maduk ko. O asa ko cha mutra buat silo sama pece Ko ba da. Nang ko kulon. Oh. Sakada ano ko ga klo nung miyo. Hai muy kira muy. Ay ga pada ngawah wa mila ko bijmalang ko minyo milo. Hidup asai no ko dia. Kamu ke arisan mau Aku ko arisan moas, arisan kaping tanah, arisan umak gedongan, arisan panci, arisan segala hal, arisan hukum mengadakan. Gemne ko? Weh, ukuran mila weh, ukuran papa Jangan get. Bagus salah diu, jangan get. Berbeli Jangan get ada nuget. Lami Allah ilah tiu nyuan tau tua ye. Jangan ada nu tiga get. Kalau milau arisan. Kamu hawin nak bu Amu kumajo ko rega be ku do ora. Garo temada dogi pe olon dewe. Aku tuh banyak pe olon dewe. Paling riba ko, paling colo bayar ko, paling itu ini nak ko. Amu ko daga caci cok mila arisan. Aku ba bialo mila lang kamu berbeli. Amu cama ampun roai, jiba si memas ko. Mana ndak aku Be ko bayar coa. Kabayo. Aji bayar pakai cek pertama dulu bayar be laci aba. Kalau bagi ko sudah dapat nomor pertama. Sama igoy pacoknya ko beli lain. So, tapi aku nomor 2 wai dai. Nomor 2 tambah be igoy. Irama anu dah. Pada tayo tuh. Coa. Kasi baklo anu arisan nga keme coklo majo ko. Baru arisan keme kepe ba. Arisan do tanah punya kunilaw. Aji ba tanah aja. Amu ko tanah ku buah lo ko tanah ku buah dua gitu ya. Gila, kok bata ko aku matu. Ai ba ko matuy. Tanah kaplingan keme bilakau mau belak kapling. Bilakau dah arisan kutu. Gadongan kaplingan umak di sudo. Arisan stomy. Sto mi sudo. Aku lah mila. Acok game majo ko. Ada si arisan sayo cok majo ko coa. Udah nu. Coa, sesi. Cokal maju aku nggak manguen. Lama biasa tinggal uyo. Geta aku cuma maju ko paling riba ko. Ala tuh magi aku dah be. Muen sanggoy
naga aku mengani goai ke go tak clear ke aku ka maga ko caci cara puat aku tak clear Wah, aku pa bialo Mila, aku kamu hamar beli. giba si milau gawe manusia Aku mati mo. Giba si Milau. Why? macam mampu bak milau Magapado. aca dia ke pada anak ko dah Pero hidupnya. Gagay ko, model nu ya ba? Ayo paso yo milo dek no gang bugang ngeliat dah. Ala ngeliat mio, ala ngeliat mini, jamu agenado, jamu agenano, mina tulung bano, ayo yo ba camu mui ba jamu ano, ala mini mada adu cakar joba pada sa chiko munyan kutu. Oh, napian kutu. Aku pa bialo Mila. Di ba si milaw ula manusia we? Lagi ulang wah, aku cak Mila bareng aku di manusia. Iba dah. Macam mampu. Nggak mampu, Moy. Ah, mampu ka miling nama mampu madaw, mampu be praktek macam ko mampu. Ko bubuatnya bubuat gagacang tak dukun ipu ka bubuat tak bamipu tak rukiah. Oluan do galok cah mimo kesuksesan tuan ba? Galok tuan kayo ulah nopning, tuan sukses tu pacok ulah nopning, tu muka kulkah ulah nopning, tu muka pingguan ulah nopning ha. Ulah gias otok yoyop ning dah atu yo gias. Cata nama game dia dokter jaga nolon ko. Atai nolon ulah ratu. Buat nu buat. Cak si paprai ko dah. Iko matui ko kamdak kesuksesan tuan. Iko matui ko kamdak kekayaan tuan. Yan yung kolon tayo tuwain, yung kwadek noen. Aku cakap baik, jangan tayu tuai. Kau tayu awai yo model nu yo. Ame tayu tuai bolon, memang si tayu obi tuai bolon sesi. Dok model nu tayu awai yo. Ame tayu tuai bi wajar sesi bolon. Pengalaman ni tahu. Lagi na tuai bolon. Ko yo. Alu atur ada video-video viral kau binamen. Alu atur ada selingkuh kau namen. Alu atur dia si paom. Ada persekok boy kau namen. Alu abutang bedok kau namen. Alu akridiat kau namen. Nyawa dah pulau kau. Jangan kau pelaku. Kau sekolah. Dia adutun kau. Maling kau. Judi kau. Nanti si gak akridiat kau. Cabayar arisan kau. Cabayar utang kau, cabayar persekok kau. Kau kutu. Oh dah. Betapa tak dia? Kau nyu entai na? Lah, cik na ada wak aku hidwai. Si kau bikutu. Baru korara mau dan nyungan adu mak mau adu tuan ada aku. Kan sudah lama kita ada kado yang jo, jiwa lo lu nyot jiwa lo dah mau sih mah. Asal kan remake man dia ya be. Tapi ada email ku. Ya, ke nu nabak aku papa nu nabak aku kau biar udah anak yo ko. Guru Ada dalam email mau ku. dah ada anak ni. Aduh nu dalam yang ku si dong be no dah. Kita si lo itu sesama be itu. Atana kau be ku lo adukku. Sesi lo sesi. Sudah kau ada adu dia adu ku lu ye boga ni. Oh, kau dah si cai lu ye si lo ngako ngako to si. Ngako lu ye si lo. Si aduan no ngako. Bukan ada kompel dia, ada gaduh kulu ye. Rangen do buat dia na. Pasti lu ye nyungai lo kuat be ni le mata si lo po gua krituk ni lo dek. Ada si cocok aku, ngauku si cocok. Tak sila idam kau gak maksa kau gas main ya. Ni paksa si. Pasti do kau kuat no mutawakin lu nu. Nyako dia na, nyepet nyako dia. Kian model nu ratu awas kutu tayu. Kena ratu lu uah dia lu uah. Ha, caga tabite ya. Coba kau naik ratu model nu ya. Aku ada nak maksa. Peku ke ratu dah komplain. Negara ratu model oh. Ratu iblis kalau koyo. Awak rangi iblis playap rangi iblis siput rangi iblis papa rangi iblis koya. Kedau jobe. Dau pak rimbai. Mau puluh ah. Mau puluh apa boleh mana ikut tu nak mau puluh au. Au ah. Bau. Aku dah gabok nyaku. Malu dia aku tu cada gabok ngako dan umpan no rokok no umpan mui no dah situ lo gabok ngako. Mok ko sudah bicara gen aja jano catu lo bau ko dah. Balo jatayu go ba. Catu lo gabok ndrawai. Dah ulah lu juga. Aku tu cagul gabok ngako rokok manui kom lui pulsa manui kom lui beserta handphone manui kom lui beserta umpan mui babilai kom lui. Aku tu dah tu gabok ngako. Coba kau camu puan, ada tu gabung kau cah. Ada itu ah. Cong. Masa itu tanya di balu. Kubo kau dah. Kamu lagi tayu ba? Dia pengalaman tayu tuai. Kau tayu, ayah gitu titik lu ya. Nah ni oh. Balu bo. Dia tayu rupa cok. Bau kuarai jai MC jo.
Ada kalau kumada aja no ibu kepala desa aja no bapak kepala desa cukup paham. Cukup Bapak kumada. kumada lo komen di gam no. Cukup kumada kepala desa kena kutu si dalo si ibu na uku bapak na uku ketai ko. Bapak kepala desa nak iku pira. Ibu kepala desa nak iku rinang. Kan ko? Kan masalah bagi. Batamu wak kau ko ro na pasai pio nak tuan. Aku penyesuaian, aku penyesuaian. Cakulo aku maki ara rok nganyo ala madep ada pejabat tahu diri kukulo. Pokoknya jika kulo namun, toko mimo kablat. Kukulo ijab patai.